Zizi kodwa utshike ntiro tani holobye endzhaku ko hehliwa hi milandzu ya vukungundwani. ANC va karhi ku kanerisana mavandla man'wana ku vumba mfumo kambe MK Party va arile. Vaka hina lawa i mahungu ya Xitsonga eka SABC riperile. Holobye wa mitlangu Vutshila na Ndhavuko Zizi Kodwa u tshike ntiro endzhaku ko hehliwa hi vukungundwani. Kodwa na muhehliwa kulobye Johan McKay a va ri ekhoto ya vugevenga bya swa mabindzu eJoni. Va langutane na milandzu yo nyikana coco ya ntsengo wo ringana 1.6 miliyoni wa tirandi. Swibumabumelo swa khomixini ya Zondo swi sungula ku tikomba etikhoto ta Afrika-Dzonga. Tanihi leswi swihehlo swo teka coco ehenhleni ka khale ka holobye wa mitlangu Vutshila na Ndhavuko Zizi Kodwa na Johan McKay swi nga humela erivaleni. Mfumo wu hehla leswaku exikarhi ka n'hweti ya Dzivamisoko 2015 na Nyankulu 2016 hi nkarhi lowu Kodwa a tirha tanihi muvulavuleri wa ANC u hehliwa hikuva amukele mali na hodela ya manyunyu leswi duraka kwalomu ka 1.6 wa mamiliyoni ya tirandi kusuka eka McKay tanihi ndlela yo ba mati tingwenya ti etlela. The charge sheet indicates the amounts that are involved, Your Worship, and the total amount is 1,680,000. And by virtue of that, as well as the fact that the state will be alleging the commission of the offence by common purpose, it is the state's humble submission that the offences preferred against both accused, Your Worship, fall under the ambit of Schedule 5. Lavambirhi va endle swikombelo swa bail ekhoto naswona va tshunxiwile. Hi nkarhi wa xikombelo xa bail gqwetha ra Kodwa ri vula leswaku a nga na wona makungu yo tivona nandzu. And I intend pleading not guilty, and I'm determined to attend court on all these days as directed by the Honorable Court to do so, as I have full faith and confidence in our criminal justice system. I will disclose my version at the appropriate stage during the trial and will take the court into my own confidence. Endzhaku ka ntshamo wa khoto Zizi Kodwa u tshike ntiro tanihi holobye naswona nawu wa ANC vula leswaku loko hehliwa hi milandzu ya vugevenga naswona u yima emahlweni ka khoto u boheka ku siya xivandla xa wena eka mfumo ni le ka vandla. All I can say is that we've noted that and the step-aside policy of the ANC will kick in, or shall I say the constitution of the ANC will kick in. Nandzu u ta tlhelela ekhoto hi siku ra 23 n'hweti leyi taka. Thabo Bester na Dokodela Nandipha Magudumane kun'we na vahehliwa kulobye va ta tlhelela ekhoto n'hweti leyi taka. Lavambirhi na vahehliwa kulobye va ri ekhoto ya le henhla eBloemfontein. Khoto yi pfumele ku yisiwa eka ntshamo eka siku rin'wana ku nyika Bester nkarhi wo kuma magqwetha yantshwa. Gqwetha ra yena ri tshike ku ya emahlweni n'wi yimela mixo wa namuntlha. Correctional Service Act 111 of 1998, which I am charged under. I have requested it from the National Commissioner, the Area Commissioner, and it's been refused that I'm being told that I cannot access that document. And that document is actually the document that I'm charged on. I don't know why I'm not allowed to access the document. I've not been given any explanation on that. It took me 4 months to be able to access the Bill of Rights and the Constitution. So what I'm trying to explain to the court is that there are fundamental issues that are pertaining to me as an accused, that I believe that any legal representation that's going to represent me is going to deal with the same issues, and it's going to end up in a point where I'm going to withdraw. This is my third withdrawal of an attorney, and I feel that all of them have had the same challenges. The challenges are that I'm not able to have either access to the documents they want to give me, and the documents are sitting with, because at the current situation is that the National Commissioner has placed me under him directly, meaning that there's nothing that can be processed or given to me without his access or without his direct approval. And in that, it means that whatever document my legal team may present, be it a motion or be it whatever application or any legal documentation, it has to be given to him. And I feel that that is unfair, Your Honor. And also, legal representations are withdrawing from the case based on the fact on how they are treated.
Ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa wu ta emahlweni mundzuku ekhotele henhla ePitori. Ntengo wu yimisiwile endzhaku loko mulavisisi wa ti-cellphone eka Vodacom a tsandzekile ku ya ekhoto namuntlha. Ntlhanu wa vavanuna va karhi ku tenga milandzu yo dlawa ka n'watipala wa Bafana Bafana hi 2014. Silanguteka harina xiphiqonyana hambi swi ri tano hi yisa emahlweni. Wanuna loyi a hehliwaka hi ku dlaya Stanley Lishavane wa ba ehansi a landzela leswaku wa khumbeka eka ku dlawa ka nsati wakwe. Lishavane na vahehliwakulobye vanharhu va hehliwa hi ku dlaya Mokoena Mabusela Lishavane na n'wamabindzu kulobye Tebogo Mphuthi ePolokwane hi lembe ra 2020 a va tlhelele ekhoto le henhla ePolokwane namuntlha. Stanley Lishavane u byele khoto le henhla Polokwane leswaku a nga ri na xivangelo xa ku dlaya nsati wa yena. Lishavane wa 60 wa malembe u ri ni hambi leswi vukati bya yena na Mabusela Lishavane a byi tsekatseka a va tshamela ro swi lulamisa. Kambe eka xitatimende xa yena xa nhlambuluko lexi nga amukeriwa hi khoto tanihi vumbhoni, Lishavane u pfumerile ku va a ri yena a nga ta na xikungu xo dlaya nsati. A decision was made that we should resolve our problems and we shouldn't involve parents because it was something that we resolved to solve on our own, and we did. Un'wana wa timbhoni loyi a nga munghanankulu wa Lishavane emasunguleni a byele khoto leswaku Lishavane a kale a swi hlambanyisa leswaku u lava ku ti dlaya kumbe a dlaya nsati. Hambi swi ri tano Lishavane u kanete swihehlo leswi u ri rifu ra nsati wa yena ri n'wi tseme nhlana xikan'we na vana va yena. I've heard they were killed at some industrial area in Polokwane, my lord. I was at home in Midrand 35 Savannah Hills, my lord. Can you still recall with whom were you at Midrand? Yes, I was with my 3 kids and our domestic help, my lord. Confirmed the news with I think it's Captain Bushomani. Emasunguleni mutivi wa swa vuxokoxoko bya tinqingho Captain Jacob Mohale u byele khoto leswaku tinomboro ta tinqingho leti nga kumiwa ka munhu loyi a rhumiwe ku ya dlaya nsati wa yena ti komba leswaku munhu loyi a ri ePolokwane hi siku ra ku dlayiwa ka nsati wa Lishavane. Kambe wa pfumela leswaku mavito lama nga kona a ma fambelani na lama nga tirhisiwa ku rika. So during the process, my lord, I discovered that the numbers are not talking to, the record does not talk to the numbers. So I was in constant communication with the investigating officer to say, the numbers that you gave to me, it's fine, there are names attached to it, but the RICA information is totally different to the names. Then he did give an explanation to say during the investigation, these are the numbers that we identified as belonging to the individuals. That is what is contained in my report. But according to the exhibit of the data provided, RICA information doesn't indicate that the number belongs to Ndondo Buthelezi. Ku tengiwa ka nandzu ku ya emahlweni. Vandyangu wa musweki wa ndhuma Thembekile Charlotte Letlape va karhateke swinene hi rifu ra yena. Letlape loyi a tiveka hi ra Pastry Princess u kumeke a dlawile ekaya ra murhandziwa wa yena e4 Ways eJoni vhiki leri nga hundza. Murhandziwa wa yena Sibusiso Zitha u khomiwile mayelana no dlawa ka Pastry Princess. U khomiwe endzhaku ko baleka la maphorisa ku ringana masiku yo hlaya. A ri ekhoto ya le Randburg eJoni vhiki leri. Ndyangu Silo Sithuncha u hlamusele Letlape tanihi wasati wo rhandza ndyangu. Va n'wi hlamusela tanihi munhu loyi a va hlanganisa hi maswekelo yakwe. A ri mutsutsumi naswona a rhandza mitlangu. Va ndyangu ni vanghana va ra endla ntirho wo n'wi tsundzuka hi ra vunharhu ni madyambu. As a family, while we are saddened, we want to treasure the child, the kind of child she was, the loving person she was. Yeah. That's what we would treasure as a family. We can't say there will be somebody who would replace her. She definitely is somebody who you miss when she's not around. But we have to accept. Vanghana va musweki wa ndhuma va ri Letlape a fana ni sesi eka vona. Va ta n'wi tsundzuka hi mbilu yakwe yo basa. Friendship with Thembi dates back
50 plus years of family friendship. So she is a sister to me and to my sisters. She is a daughter to our parents. And we grew up going to school together, playing sport together. Our lives were shared throughout our time spent as families and friends. So she's a dear sister, and this is a devastating loss for the family and our friends in general. Mulavisisi wa ntidyono ta mpfumaleko wa ku ringana na Lisa Feten o ri tinhlayo ta madzolonga ya rimbewu to ha ti andza ti komba leswaku wasanti un'we eka vavasati va ntlhanu va veke timhangu to xanisiwa hi varhandziwa va vona. Feten o ri ku hunguta madzolonga ya rimbewu vana va fanelangi ku vona madzolonga. We would need to look at reducing children's exposure to violence because there's lots of research that suggests that when children have themselves been abused or been exposed to violence, there is quite a strong likelihood that that kind of cycle may well repeat itself into adulthood. Past Presence u ta vekiwa endlwini ya ku hetelela hi Ravuntlhanu. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Vandla ra MK ri vikiwa ku va ri arile ku burisana ANC mayelana no vumba mfumo wa nhlengelo. Swirho swa ANC eka xipano xa minkanerisano va vile na tinhlengeletano na mavandla yo hambanahambana. That the ANC has repeatedly reached out to the MK party for an engagement meeting with no positive response. Our door remains open as we continue to reach out to every party that is keen to contribute positively to moving our country forward. Eka masiku mambirhi lama nga hundza mavandla tipolitika va ri karhi ku kanerisana hi ku vumba mfumo wa nhlengelo kambe vandla ra MK ri komba onge a ri tsakeli ku va xiphemu xa minkanerisano na ANC. Vandla leri fumaka ri hatla ri sungula minkanerisano yo vumba mfumo wa nhlengelo hi ku tihlanganisa na mavandla yan'wana tipolitiki. These include meetings with delegations from the Inkatha Freedom Party, the Economic Freedom Fighters, the Democratic Alliance, the NFP, and the PEA, the Patriotic Alliance. Eka Sifundzankulu KwaZulu-Natal na Gauteng, vurhangeri bya ANC va byele varhangeri va vandla eka Sifundzankulu leswi khumbekaka ku endla tano. EKwaZulu-Natal, minkanerisano yi sungurile exikarhi ka ANC, IFP, NFP na DA ku sivela vandla ra MK. Leswi nga ta endla ku ri IFP va teka xitulu xa vuholobyenkulu na swivandla swa mune swa vuholobye bya Sifundzankulu, kasi ANC va ta teka swivandla swinharhu swa vuholobye bya Xifundzankulu na xa vuxipikara xa Palamende xa Xifundzankulu. They have also taken us into confidence about some of the initial conversations that are taking place in KwaZulu-Natal, which demonstrate alignment between the national thinking as well as that of the province. They have been given a further mandate to proceed with the negotiations that are taking place. I wouldn't be able to expand beyond that. ANC va ta va na nhlengeletano yo hlawuleka NEC ku hetisa ntwanano wa mfumo wa nhlengelo, kambe vo tala va komba va nga tsakeli ku tirhisana na DA. Ku ta va na ku jamelana kukulu eka ntshamo wa NEC. Xirho xa komitinkulu ya ANC leyi tivekaka hi NEC Lindiwe Sisulu u kombele mavandla tipolitiki ya vantima ku khomana tanihi nyandza yin'we. Khale ka holobye Sisulu a yangula mayelana ku va swi nga ha koteka ku va ANC ri vumba mfumo wa nhlengelo na vandla ra DA. ANC ri tsandzekile ku kuma tivoto enela ku fuma tiko ri ri roxe. Swirhungulu swa ANC Phalo Jordan na Lindiwe Sisulu va ri ka nongonoko wa SABC tolo. Nhlawulo wa vhiki leri nga hundza wu siye vandla ra ANC ri lahlekeriwa hi nseketelo leswi va sindzisaka ku nghena eka minkanerisano ya ntwanano na mavandla yo kaneta. Sisulu u vule leswaku ntwanano exikarhi ka vandla ra ANC na Democratic Alliance wu ta va ku nga ri mhaka ya kahle eka tinhenha to lwela ntshunxeko leti nga hundza emisaveni. Kambe Jordan u te nkarhi wun'wana munhu u fanele ku tirhisana ni munhu loyi a nga tshembekiki. Here we are with the ANC. Possibly we will need partners, but we need partners who are ideologically linked to our own ideology, partners who will be able to deliver on that which we have promised our people. Yeah. No one is further from that than the DA. Why would we go for the one party that is
completely at variance with what we believe in. Sometimes in the interests of the country, you have to sit with your sworn enemy. So the ANC leadership has stated its position with respect to discussions about coalitions, and I stand by that position. Muungano wa ANC Khosatu ri vula leswaku ri ta ala ntwanano na vandla ra DA. Nhlangano wa vatirhi wu vula leswaku goza leri ri ta va ku xenga ku lwa ka vatirhi. Mindyangu ya vadyondzisi lava nga lova eka ngozi yo tlumbana ka lori na thekisi hi tinhloko eLimpopo vhiki leri nga hela va khense nseketelo lowu va nyikiweke wona. 13 ku katsa khume wa mathicara va love egondzweni ra le xikarhi ka Polokwane na Dendron. Mutirhikulori Vutivi Maluleka a ri eka ntirho wo va tsundzuka eSinawarwana namuntlha. Vakhandli va nhlonge xikan'we ni mindyangu ya vadyondzisi va 10 lava hundzeke emisaveni va hlengeletanile erivaleni ra mitlangu ra le Sin'wavarana eka ntirho wo tsundzuka vadyondzisi lava loveke. Vadyondzisi vambirhi eka lava loveke a va dyondzisa exikolweni xa le hansi xa Vuthanang, kasi lavan'wana va nhungu vona a va dyondzisa eswikolweni swa le hansi swa Mapiche, Khuvakanang na swikolo swin'wana ehansi ka sekete ya Sin'wavarana. Ndyangu wa vamakwerhu vambirhi va xisati Priscilla na Asnas Mpyana xikan'we ni ndyangu wa Kwena Tifu a yi ri exikarhi ka lava a va tile ku ta chavelela. Vuyimeri bya mindyangu leyi khumbekeke byi vula leswaku mindyangu yi karhi ku ringeta ku amukela ku lahlekeriwa ka yona. Donations ka moka dithego ka moka di ba file tsona le ba malapa a latlhegetsweng tiragalo ya legolo e dira gore re gomotšege le re se bobebe go gomotšega batho re a leboga ganyane re tla fola. Xandla xa holobye wa ndzawulo ya dyondzo ya masungulo u vula leswaku mhangu leyi yi khumbile ndzawulo hi ndlela yo biha. Se si tsweletseng mo provinseng ya Limpopo se and re kwela batswadi bana because batho ba ba sepitšeng ke batswadi ke matitšhere a rona and go ba re motho e be teacher a se gore ga fetša ko university then o napile ke teacher ga thoma go bereka re ba tlhotlheletša gore ba bereke mmogo. Van'wana va vadyondzisi va vekiwile etindlwini ta vona to hetelela mahele ya vhiki lawa hundzeke, kasi vadyondzisi vanharhu lava saleke va ta vekiwa etindlwini ta vona to hetelela eka mahele ya vhiki lawa taka. Ku ringana 13 wa vanhu va lovile eka mhangu leyi, laha vanharhu ku nga muchayeri wa thekisi, muchayeri wa lori ni mutirhi wa khampani ya gezi ya Eskom. I Vutivi Maluleka wa mahungu ya SABC a ri eSin'wavarana. Ku ngeteriwe nhlayo ya magidi 3 wa maphorisa yo tirha na madzolonga eKwaZulu-Natal ku hetisisa leswaku ku va na ku rhula endzhaku ka nhlawulo wa vhiki leri nga hela. Muvulavuleri wa maphorisa Athlenda Mathe u ri ku rhumeriwa ka maphorisa exifundzeninkulu lexiya i xiphemu xa makungu ya vona ya nhlawulo. Maphorisa va hlengeletane eHarrismith loko va nga si hangalaka na xifundzhankulu xa KwaZulu-Natal. Commissioner wa maphorisa Van Masimula u ri ntirho wa vona i ku tiyisisa leswaku ku hava vanhu lava nga ta tlula nawu. Masimula u ri ku tlula nawu swi katsa ku pfala magondzo naswona kwalaho maphorisa va nge tsetseleli, kambe u tlhele a tshikelela leswaku maphorisa va fanele ku tirhisana na vaakatiko. Emaheleni ya vhiki murhangeri wa vandla ra MK khale ka President Jacob Zuma u vule leswaku ku va IEC yi tivisa ximfumo mbuyelo wa nhlawulo i ku va pfuka tanihi MK ri kume tivoto ta le KwaZulu-Natal kambe a ri kumanga tivoto enela ku ringanela ku fuma xifundzhankulu lexiya ri ri roxe. KwaZulu-Natal xi tekiwa ku ri xifundzhankulu lexi nga na nxungeto wa madzolonga endzhaku ka nhlawulo. A hi languteni nhloko ya banginkulu ya tiko Lesitsha Kganyago u tiyise leswaku bangi yi ta emahlweni na ntirho wa yona swi nga ri na mhaka leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga wu ta va wu yimise ku yini. Afrika-Dzonga ri nga ha boheka ku vumba mfumo wa nhlengelo tanihileswi ku nga hava vandla leri nga hlula nhlawulo. Kganyago u ri ntirho wa banginkulu i ku sirhelela ntikelo wa mali ya laha kaya ya randi, a vulavula eka pfhumba ra banginkulu eSoweto.
Whatever the outcome in the next 2 weeks as the political parties jockey to form government, the SAP will continue to work with our colleagues in the National Treasury as well as fellow regulators, and we will continue to account to Parliament and continue to work for the economic betterment of all South Africans. Randi itsanile loko ipimaniswa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dollar 18 rand 94 cents, pondo 24 rand 17 cents, euro 20 rand 58 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 37 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuki $2,350 hi awunsi, platinum $993 hi awunsi, nxavo oil mbisi $77.90 hi mphongolo. Kasi lawa emakume mahungu ya namuntlha na vhiki leri, man'wana ya ta va kona vhiki leri taka. Hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina, riperile. Riperile langutisile leswaku maxelo namuntlha hi khomelini ku ta khana suri mpfula leyi nga ta va yi ri kona loko yi kona kwala Western Cape la nga ta khana suri kona kwala ka 60% ka mpfula leyi nga ta va yi ri kona kambe moya wo titimela nga ta va uri kona kwala ka 35 km hi awara ku ya fika kona kwala xifundzeni xa Limpopo ku ta khana suri maxelo yo saseka la nga ta khana suri moya lowu nga ta va kha hunga kambe kona Western Cape ku ta khana suri mpfula leyi nga ta kha ya emahlweni kona kwala ka 80% ku ya fika kona kwala Northern Cape la nga ta kha ya emahlweni ka siku ra mindzuku xikan'we kona kwala va Free State ku ta khana suri timpfula to bebukele ti nga ta kha ti nghenelela ka mitakha mpfulana swo bebukele swi nga ta kha swi ya emahlweni moya ku ta kha suri ku ya emahlweni kambe mpfula ya matimba yi ta va kha ya emahlweni kona kwala a Western Cape kona eka swilemukiso xikan'we kona magandlati ya matimba yi ta kha ya emahlweni na moya kona kwala Western Cape na kona tindhawu tin'wana ta kona kwala Eastern Cape ti nga ta kha ya emahlweni kambe na le ka swilemukiso swa mindzuku ku ta kha suri mpfula ya matimba kona kwala Western Cape na moya na mpfula ya magandlati yi ta va kha ya emahlweni kona xifundzeninkulu xa le Gauteng maxelo ta khana suri ku kufumela nyana ta khana suri ku va yi ri ehansi loko kona kwala Joni xikan'we kona kwala Pitori Bronxbridge na ta khana suri maxelo ya hansi xikan'we kona kwala Limpopo ta khana suri maxelo yo hisa loko kona kwala Lephalale xikan'we kona kwala Thabazimbi Mesina ta khana suri maxelo yo hisa swinene kona Giyani maxelo ta khana suri ku hisa xikan'we kona kwala Phalabura Begasfort ita khana suri maxelo yo hisa xikan'we kona kwala Tzaneen ta khana suri maxelo yo hisa eka siku ra mindzuku kona xifundzeninkulu xa le Mpumalanga ku ri maxelo le hansi loko sa Middleburg xikan'we kona kwala eMalahleni Skukuza ta khana suri maxelo yo hisa swinene kona kwala ka 33 wa degree kambe eMalahleni ta khana suri ku saseka na kona Mbombela maxelo ta khana suri ku hisa kona kwala ka 29 wa degree kambe xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku ri na maxelo yo saseka Lady Smith xikan'we kona kwala Freehead Richards Bay na ta khana suri maxelo yo hisa kambe ku na maxelo ku fumela kona kwala Port Shepstone xikan'we kona kwala Kokstad la nga ta khana suri kona kwala ka 22 na 24 wa degree kambe xifundzeninkulu xa le Eastern Cape ku ri na maxelo yo titimela loko kona kwala va William Mosh xikan'we kona kwala va Grifrenet ku ta khana suri maxelo le hansi swinene loko hi kona kwala Makhanda la nga ta khana suri ku titimela Mthatha ta khana suri ku kufumela kona kwala ka 23 wa degree kambe xifundzeninkulu xa le Western Cape Fredendal ta khana suri ku titimela swinene swipfulani xikan'we kona kwala va Clan William Cape Town ta khana suri maxelo yo titimela swinene Hermanus na kona kwala Cape Agulhas maxelo ta khana suri ku va yi ri ehansi Mossel Bay xikan'we kona kwala Beaufort West maxelo ta khana suri ku titimela swinene kona kwala ka 15 wa degree kambe xifundzeninkulu xa Northern Cape ku titimela swinene loko kona kwala va Springbok xikan'we kona kwala Calvinia Sutherland ta khana suri ku titimela swinene xikan'we kona kwala va Kuruman la nga ta khana suri kona kwala ka 14 wa degree kambe Free State yi na suri maxelo ku fumela va Sasolburg xikan'we kona kwala va Frankfurt Bethlehem ta khana suri maxelo ku fumela nyana na kona kwala ka 18 kambe ta khana suri maxelo yo titimela swinene eka siku ra mindzuku kona xifundzeninkulu xa North West ku ri na maxelo le hansi va Tosca Vryburg Taung ta khana suri maxelo le hansi swinene xikan'we kona kwala va Rustenburg maxelo ta khana suri ku fumela kona kwala ka 22 wa degree hi swona swi mkhomela swona eka maxelo riperile